ki arngut ki khon kin thei imi eligibility lingdo langren ki lakulat scam bakin yai beteng kajing persya menti uranium kini ki arngut ki khon kidei ikong sinola lingdo langren ikon kin thei baning kong bat ikong smirila lingdo langren khon kin thei basan bat kilaong bakinom kan randian da lele ru naka e ka ba ikme joki ilai kai nakaliam jong ale ka khun ka bakta na ime na dong ke king kanorin ka bas kem kumba ime la pli kala kelentin ikon nakaliam ka jong nga krenta makapukan simet jong ngajeng kumba ime jeng nadu men suwa ngirugin putikan ka jeng no ala tale nakalian joki nang ada ikun balai bat kuntai mekong kuntai lena bojong kini ada ikun balai nadu banga la snautu ya kajini ya la tempe ya kanore ini ngala pular bar ngala kucing mut skam hadu kasini ya ngam nung kala ya kat nerem bai la ta kulish bon te pilak pan itu yang iba atau kayin kasem ka jompi hadum ta kadang ya teline kumnone hakabaya debat keneka jing record jong ime jompi ba hadu kajing yap ilang kumne ba imshimlah kan riak nak kanurem hadu kajing yap dan nakaliang kayin kasem ka jompi kadang ya teli hadu mentane nadu ba ime yang nakaban persya hadu ketikmat rain sakarno kung kajing kasem nadu ikun hadu iksil kidang wangkawai ba iya teli nakaban jeng pan persya kumjuru upasa kurim jong i uba endis i mula kersan ya ke ega balaong da kini ki arngut sipara kumbakalong ai eligibility untuk kumbala ji i aki kubar ongba kalapan paino i aki koklur anda kata ong ba kata kamla oke di kejengan ini bat kala tempat yang nampak hati isni ki bakadu adu bakan takut mesin sundan mereka selakat na kumui ru persaturin jong i ngalaju kesan ranpa i hakaba ngaru nga leki yakabang yakendu ni kartu katne kondisen kalang kita kerjaan ini tidak anru kartu katne ki jurnalis ki profesor ki saintis ki bawahnya kalau sedang kampanye ini ke USA kom na po UK na Germany na Denmark karena kiri recently Afrika Australia kira sini bahan umday tangwan jimo ya kanya kajakat umday kajingwan joki kalong ban interview ni hakaka nongrem pak iya nomor ba nang ngaru ngala persangkat bala yang kapan pensutu lamiki interpret na in joki ba ini ilarai kut ien yang hadu kabakon ngaru ngayo ya kata sim ki kon ki jong iru ya kini kisni ki beladat ki penpau kota bang ide kan kersan yang ini kapa ini inilah yang pat kamtam hakini ki sni hakapa i ladukut kamsin jong i abayo i baki babon ki bawan kersan kami kamtam kini ki jing luting saparo kambon ki tega buat jong sama ki asu bat kajing ai mensem jong ki rurang pak kompak plastik ke pangneng presiden ISPDP jong u pastor PBM basayomot kom jong i samlat Dr. Bramley Lengdo saintis jong kami mariang nata profesor Miss J.E. Warjiri kila yawan ya kapan ai mensem ini empat kila kentu kenpam ki kon kiksu kiru kila yo mensem empat kila rai ompa ngenjan hadu kabakut kat padang ton ki para lok kita yang kersan ini niru nijan scam